Dragi učitelji, dobar dan. Ja sam Sanja Blagdanić, profesor metodike nastave prirode i društva na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i danas ću u narednih 10 minuta pokušati da vam predstavim koncepciju udžbenika za svet oko nas za prvi razred osnovne škole koju je radio naš tročlani autorski tim. Evo od čega smo krenuli. Uzeli smo u obzir situaciju da su sadržaji prirode i društva, odnosno sveta oko nas u ovom trenutku, učenicima u velikoj meri bliski ili im se bar čini da su im poznati. I od toga smo krenuli. Dakle, krenuli smo od onih situacija koje su deo učenikovog života i pokušali smo da sadržaje koji se rade u prvom razredu provučemo kroz razne životne situacije, tako da učenici ne shvate ovaj predmet kao neki izolovani predmet koji se dodatno uči, nego da pokušamo da kod njih podstaknemo prepoznavanje sadržaja ovog predmeta, pronalaženje novih primjera u situacijama u svakodnevnom životu. Dakle, idemo od situacije iz škole, situacija u saobraćaju, njihovom naselju, porodici, domu, na nekom izletu, kod bake u selu i negde smatramo da su nam sve ove manje više poznata okruženja za našu decu u stvari dobar okvir da bismo mogli da im približimo ove sadržaje. Imamo 3 deteta koja vode učenike kroz ovaj udžbenik, odnosno kroz našu priču o svetu oko nas. 2 deteta su gradska, 1 dete je na selu i oni su u nekim lekcijama odvojeni, u nekim lekcijama su u međusobnoj interakciji, tako da mislimo da smo uspeli da pronađemo jednu formu koja će učenicima biti i relevantna i bliska, a da izbegnemo ono što se vrlo često pripisuje svetu oko nas u 1. i 2. razredu, da je to jedan predmet koji njima nije preterano zanimljiv jer o tome već sve znaju. Dakle, probali smo da različita metodička rešenja implementiramo u tu jednu strukturu o kojoj sam malo prepričala i to tako što smo posebnu pažnju obraćali na ilustracije. O njima bih želela da kažem nekoliko rečenica zato što su one u 1. razredu, pa delimično i u 2. od ogromnog značaja. Zašto? Zato što prvenstveno u 1. razredu imamo učenike koji su različitih čitalačkih sposobnosti, kako na početku 1. razreda, a i do kraja 1. razreda učenici su prilično neujednačeni prema tome koliko mogu da pročitaju. To ne znači da u našem udžbeniku nema teksta, daleko od toga, ali ilustracije koje smo vrlo pažljivo osmišljavali i radili sa našim ilustratorima su deo udžbenika koji nosi informacija bar onoliko koliko nosi tekst. Zato vas pozivamo da na naše ilustracije obratite posebnu pažnju. I mi smo koristili 2 vrste ilustracija dominantno. U metodici to se zovu vodeće i ravnopravne ilustracije. Kakve su to vodeće ilustracije? Pa kao što im samo ime kaže, to su ilustracije koje suštinski nose gro informacija u određenom sadržaju. Mi takvih ilustracija imamo očekivano ponajviše u prvoj polovini udžbenika i vi ćete ih prepoznati tako što ćete vidjeti, na primjer, neku kompleksnu situaciju, kompleksnu kao ilustracija, situaciju u saobraćaju gde učenici posmatrajući ilustraciju mogu da uoče šta je kolovoz, dakle sa malim natpisima sa jednom rečju ili eventualno 2 reči ako je takav pojam, ili ne znam šta je pešačka staza, biciklistička staza. Mogu da uoče podzemni i nadzemni prelaz, ali njih na primjer ne imenujemo, nego ostavljamo učitelju da proceni da li je to relevantna informacija za učenike u odnosu na to da li živi učenik u nekoj gradskoj, većoj gradskoj, manjoj gradskoj ili seoskoj sredini. Dakle, dragi učitelji, obratite pažnju na ilustracije, uočit ćete kako se one vremenom razvijaju, kako naši junaci prelaze iz jednog ambijenta u drugi, kako je nešto što je bilo nekada deo jedne velike ilustracije, sada postalo samostalna ilustracija sa još nekim dodatnim detaljima. Tako smo recimo razvijali priču oko orijentacije u naselju. To su dakle vodeće ilustracije koje zaista nama menjaju pola stranice teksta.
Na primjer, umjesto objašnjenja kako se prelazi ulica preko pešačkog prelaza, sa onim čuvenim rečenicama prvo zastanemo pa pogledamo da li u blizini ima automobila, pa pogledamo levo pa desno i tako dalje. Dakle, kada bismo sve to ispričali rečima u udžbeniku, to bi bilo pola stranice teksta, što je za prvi razred po našem mišljenju previše. Zato smo mi ponudili 6 slika koje kao na filmskoj traci faktički prate korak po korak tu aktivnost i onda ćete vi zajedno sa učenicima u stvari vrlo jasno uočavate i pričate o tome koja su to pravila. Dakle, udžbenik za prvi razred u prvoj polovini udžbenika ima dosta tih takozvanih vodećih ilustracija. Nešto kasnije na njihovo mesto dolaze u većoj meri takozvane ravnopravne ilustracije. Dakle, one su ravnopravne sa tekstom, ali služe da bi nekako bolje opisali ili objasnili neke delove teksta, naveli još neke primere i tako dalje. Dakle, i one su dragoceni izvor informacija, ali sada nisu samostalni nosilac informacija. Također, pokušali smo u udžbeniku, i to ćete vidjeti na nekim primjerima, da učenike uvedemo u male situacije igroliko enigmatskog tipa, ponekada i šaljive, gdje oni, na primjer, treba da urade nešto što su vrlo verovatno nekada radili u nekim zadacima. To je, na primjer, da pronađu razlike između 2 slike. Razlike između te 2 slike služe da bi se uočila razlika između obdanice i noći. Dakle, imamo jednu vrlo uobičajenu situaciju, dete koje pere zube, ali po nekim detaljima mi uočavamo da li je reč o obdanici ili o noći, zavisno od toga šta se vidi kroz prozor, koje se aktivnosti ili predmeti vide u okruženju deteta i onda na osnovu toga mi u stvari imamo već neke ključne informacije o tome šta je obdanica, šta je noć. Također vodili smo računa da se sa učenicima povremeno i šalimo. Učenje je mnogo efikasnije kada je zabavno, kada se uči kroz šalu, a to smo recimo posebno iskoristili u lekcijama koje predstavljaju neka vrsta pravila ponašanja koje učenici treba da usvoje. Umjesto već 100 puta rečenog, što su učenici do 1. razreda čuli ko zna koliko puta, operi ruke kad uđeš u kuću, skini cipele, ne ulazi u cipelama u kuću, mi smo situaciju probali da malo obrnemo i da kroz jednu šaljivu situaciju i često dečije argumente koje smo čuli od dece u okruženju, u stvari dovedemo učenike do toga da se oni nasmeju, uoče apsurdnost takvog ponašanja i onda o tome razgovaramo. Na primjer, dečak koji ulazi u obući s polja, on kaže ući ću u cipelama jer ću na brzinu da uđem. To je također čest dečiji odgovor. Ili čime brišemo usta za stolom, da li nam je potrebna grickalica ili sapun i tako dalje. Dakle, vidjet ćete takve primjere rešenja za koje se nadamo da će prosto učenike podstaći i pospešiti učvršćivanje nekih higijenskih navika koje su važne u njihovom životu, a i deo su sadržaja sveta oko nas. Sada nekoliko rečenica ću reći o samoj koncepciji udžbenika. Sve naše lekcije staju na 2 strane. Smatramo da je vrlo važno za učenike 1. razreda da sve ono što jeste jedna celina, to jeste jedna lekcija u udžbeniku, bude jedna vizuelna celina. Dakle, sve naše lekcije u 1. razredu počinju na levoj i završavaju se na narednoj desnoj strani. One imaju neku strukturu koja je, da kažem, prepoznatljiva, što njima olakšava snalaženje u udžbeniku posle nekoliko lekcija. Dakle, imamo naravno na početku naslov, onda ide nekoliko ključnih reči, zatim ide srž lekcije i na kraju se završava pitanjima za utvrđivanje. Mi smo pokušali da pitanja koja se nalaze unutar same lekcije, gde mi kao autori u stvari razgovaramo sa učenicima, budu takva da ne budu pitanja reproduktivnog tipa, odnosno da takva pitanja ne dominiraju. Pokušali smo da otvorimo neke dileme, da ukažemo na neke na prvi pogled protivurečnosti koje često i deca primećuju. Pa recimo, jedan učenik na samom početku udžbenika se pita zašto je zabranjeno da se trči po školi kad je trčanje zdravo kao fizička aktivnost, je li tako? Tako da je to prilika, sva ta pitanja koja ćete naći unutar lekcije su dobra prilika da se sa učenicima prodiskutuje o nekim stvarima.
Također imamo jedno zanimljivo rješenje, to je da u udžbeniku često koristimo takozvane preklapalice ili prozorčiće. Time udžbenik izlazi na neki način u treću dimenziju, omogućavajući učenicima da prosto knjigu prihvate lakše, da im bude zanimljivija i da liči možda na neke knjige i slikovnice koje su koristili u predškolskom periodu. S tim što mi ne koristimo te prozorčiće igre radi, oni imaju svoju vrlo jasnu metodičku funkciju. Nekada na gornjem delu prozorčića damo neku formu koju želimo da učenici upoznaju, na primjer formu za vođenje beležaka o posmatranju, a onda ispod toga se nalazi model kako popuniti tu istu formu na osnovu slike koja već postoji u udžbeniku, a onda učenici u stvari primenjuju to što su naučili, oni kojima je bio potreban model imali su i model i onda to mogu da urade na primjeru iz svog okruženja. Nekada nam ti prozorčići služe da prikažemo dobro i loše, na primjer poštovanje dečijeg prava i kršenje dečijeg prava. Ili kada pričamo gde sve imamo vode u prirodi, vrlo često nekako svi zaboravljamo na vodu u živim bićima, pa se obično kaže vode ima u oblacima, recima, jezerama, barama i tako dalje. A onda recimo zaboravimo da vode ima i u našem telu, ima u biljkama, ima u životinjama, onda mi recimo u tom prozorčiću kao da zavirimo u prirodu malo detaljnije, pa pokažemo gde je u stvari voda u živim bićima. Dakle, to je još jedan od načina kojim smo pokušali da privolimo učenike da sa radošću otvore ovaj udžbenik i da uče i upoznaju se sa sadržajima sveta oko nas. Također vodili smo računa o tome da je reč o učenicima prvog razreda, još jednom u učenicima koji nedovoljno dobro čitaju, bar većina. Zato je naš font u udžbeniku potpuno identičan po veličini i izgledu fontu u bukvaru za prvi razred. Time smo dobili da čitanje ide brzo ili brže, da one nekako lakše i brže dođu s početka do kraja reda i da nema te razlike u veličini fonta kada imaju čas srpskog pa onda imaju čas sveta oko nas. Govoreći o uzrastu, osjetljivom uzrastu prvog razreda, također smo uzeli u obzir da naši učenici poslednjih, ajde da kažemo, 10 godina kontinuirano pokazuju u prvom razredu da neke veštine koje su ranije bile uobičajene za prvake, današnjim prvacima više nisu tako jednostavne. Naprimjer, mnogi učitelji su mi rekli da učenici sve teže ili lošije mnogo barataju makazama, manje precizno seku neke oblike na papiru u odnosu na učenike pre 10 godina. Zato smo mi neke zadatke u radnoj svesci napravili tako da učenici imaju zadatak prvo da iseku određene oblike, a onda tek da ih lepe. Dakle, to nije urađeno zabave radi, nego ponajviše zbog toga da bi se dao podsticaj razvijanju fine motorike. Također bih želela napomenuti da mi kroz ovaj udžbenik učenike prvi put faktički sistemski uvodimo u istraživačke aktivnosti. U prvom razredu to je najjednostavnija istraživačka aktivnost, to je posmatranje. Vidjet ćete kasnije u drugom razredu ono prerasta u beleženje i neke male oglede i posle se situacija još nadalje u starijim razredima usložnjava. Mi ih uvodimo kroz to tako što ih uputimo kako da posmatraju, kako da vode beleške, jer ako posmatranje nije takvo, nije jasno šta se radi, zašto se radi, zabeležimo ono što smo vidjeli, onda ono ostane na nivou površnih utisaka i onda od toga prilikom učenja nemamo koristi ni mi, a prvenstveno nemaju koristi sami učenici. Dakle, a udžbenički kompleks se sastoji od udžbenika i 2 radne sveske. Zašto 2 radne sveske? Da bismo malo olakšali đačku torbu i omogućili da učenici u prvom polugodištu, kada je potrebno, u školu nose udžbenik i prvi deo radne sveske, a u drugom polugodištu nose udžbenik i drugi deo radne sveske. I na kraju, mada ne i najmanje važno, želim da napomenem da sva ova rješenja koja smo osmislili, neka druga o kojima danas zbog vremena više nema prilike da se dodatno govori, su prepoznata i van granica Srbije i ovaj udžbenik je pre nekoliko godina bio u najužoj konkurenciji za najbolji evropski udžbenik. Mislim da je to još jedna dobra preporuka zašto je ovaj udžbenik
jedna dobra alatka koja će pomoći prvenstveno učeniku da se bolje upozna sa sadržajima, drugačije gleda na svet koji ga okružuje, ali i da učitelju bude dragocen saveznik u nastavi. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja. Srdačno vas pozdravljam.